Ajmo zadnjom 5, 3, 1, može? Dobro večer. Kako ste? Drago mi je što ste danas ovdje došli da pogledate naš jedan mali, scenski eksperiment koji smo mi nekoliko puta ovih dana uvježbavali i nekoliko dana radili. Prvo bih se pravo zamolila da kao uvod u naš scenski eksperiment pripremite nekakvu svoju fotografiju. Ako imate na mobitelu ili na nekakvom dokumentu, znači nekakva fotografijica koja prikazuje vas. A za to vrijeme bih vam rekla da smo u ovih nekoliko dana mi zapravo razmatrali nekakav uvid u stanje koje nazivamo osama. Svi mi znamo i poznajemo taj osjećaj kada je neko usamljen, kada je sam, kada je na osami, pa smo mi krenuli malo to podrobnije promatrati, podijeliti nekakva naša iskustva kada se nalazimo u tom stanju. I ono što smo radili ovih nekoliko dana zapravo je izazvalo da smo se i mi sami u sebi osvijestili u nekim pogledima tog stanja, razmijenili smo nekakva iskustva i eto, došli do nečega što smo odlučili podijeliti s vama kao nekakvu, kao scenski eksperiment. Pa jeste možda uspjeli pripremiti sve svoje sličice? Jeste? Super. Sad bih vas zamolila da svako uzme svoju fotografiju, znači u kojem god je obliku, znači na mobitelu, dokumentu, čemu. I približite si ju pomalo i gledajte. Nemojte gledati mene, nemojte gledati ništa drugo, ništa oko sebe. Ovo je ovako jedan mali uvod ono što ćemo danas raditi. Pa vas lijepo molim da gledate tu svoju malu fotografiju, gledate sebe na njoj, gledate ju, zatim ju malo približite, i dalje gledate, i gledate, pa još malo približite i onda na moj znak 3 podignite. Znači, 1, 2, 3. Bravo, super! Super, hvala. Tako, to je bio uvod.
A sada bih vam htjela zapravo predstaviti neke svoje dijelove koje su sastavni dio mene. Jedan dio ste već vidjeli, to je moj dio presmješenosti. A dijelova ima još, kao što se vidi, evo, čisto jedna lijepa skupina mojih dijelova koje ću vam probati nekako sada predstaviti. Dakle, cijela priča počinje time što se sve tako jednoga dana, jednog proljetnog dana, kada je praznik, ja sam se tada rodila. I moja majka je tiskala. I tiskala. I tiskala. Nam je to, ali ima još drugih dijelova koji su, eto, tu negdje u meni. I pa bih vam prvo predstavila one svoje dijelove koji su fizički bolesni. Dakle, moj fizički bolestan ženski dio i fizički bolestan muški dio. Eto, ženski dio, koji je moj ženski dio koji je fizički bolestan, zovem Snježana. A moj muški, moj muški fizički bolestan dio nazivam Bego. A oni obično ovako nekako razgovaraju. Meni ništa. Tebe? Ne. Bravo. Ko bih htio sljedeći? Evo, znači jedan ovako ljepši dio mene, moji zaljubljeni dijelovi. Zaljubljeni dio. Ovo je moj muški zaljubljeni dio. A tu je moj zaljubljeni dio moga ludog dijela. To malo neobično zvuči, pa evo još jedanput, ovo je zaljubljeni dio moga ludog dijela. Zatim, dobro. Sljedeći bi bili, ko je zainteresiran, evo, moj ljuti dijelovi. Polako. Moj
mog ludog dijela. Dobro, čekaj, još. Sljedeća ekipa, sljedeći, koga bih zapravo predstavila. Dobro, ajde. Dođite. Ovo su, kako bih rekla, tamniji dijelovi mene, onako malo mračniji, tiši. Moj depresivni dio, moj PTSD dio, moj alkoholičarski dio, moja tišina. I depresivni dio mojeg ludog dijela. Molim vas. Dođite. Skupa zapamtimo, dakle, moj kruti dio, moj PTSD dio, moja depresija, moja tišina, moj alkoholizam, izam. Super depresivni dio, totalno lud. Ili depresivni dio mog ludog dijela, ljuti dio mog ludog dijela i zaljubljeni dio mog ludog dijela. A zatim, budući da smo eto nekoliko puta spominjali ludi moj dio, ja bih ga zamolila da dođe. Moj ludi dio. Zatim slijedi jedna ekipa. Da, znam. I imam jednu zvogu, vrlo... Postoje Vojka. Da, možemo sad predstaviti moju ekipu, Superman. Oni uvijek mogu riješiti problem. Oni imaju super moć. Da bi se razumerio sad, na Esteri, ludi Superman ima stvarno super moći, otpuće se na ovaj balkon gore, odletat ću 3 kugade gore. Ti si nestala. Pa ajmo sad još jedan pobliže poznati cijelu ekipu. Ovo je dakle moj ljudni. Ovo je Superman mojeg ljutog dijela. Ovo je moj PTSD. Ovo je moja depresija. Ovo je moja tišina. Ovo je moj alkohol.
Kako? Ludače tvoja. Je. Ovo je moj... Super depresivni, totalno lud. Kako on to voli reći? Ovo je moj... Ha, tebe ćemo poslije. Ovo je moj ljuti dio mog ludog dijela, a ovo je Superman koji mu pripada. Ovo je moj zaljubljeni dio ludog dijela. Superman, ludi Superman. Esterin u pokušaju, vidjeli ste. Upravo tako. Ko može predstaviti super? Mislim. Samo ona. A nju sam A. govorio. Znaš ko je ona? Ti znaš? Znam. Lujkine, lujke, lujke. On? Lujkine, lujke, ludara. Da se mi ne upoznamo, a? Ko si ti? Ja sam ludi delo tvojeg ludog dela. Da se to može? Ludi delo? Super. Oj. Mojka. Oj. Ovo je moj doktor. Ovo je moj... Savršeni Superman. Do sad se zvao običan, ali dobro, volim biti savršen. A djevojčice ste već vidjeli, moj ženski zaljubljeni dio, moj muški zaljubljeni dio, moj dio prestrašenosti. I eto, to je uglavnom to. Mislim da se... Reci. On je doktor, nije Superman. On je doktor. Kako dobro, Superman? Više, kaprize, molim koji dio koncepta. Da, ovako. Zaboravili smo nekoga koji je dosta važan moj dio, a ja ga zovem ne znam. Dakle, to je moj dio ne znam. Točka. Pa da još jednom provjerimo, to je... Ne znam. Tako je.